I 10 ljudi. I evo nas će na epizodi. Danas ćemo igrati Balloon City Battles. I hajde krenemo. Da, juče nisam izbacio klip, ali sam prekoče izbacio 2, tako da ono. Ova mapa je shit, ali ono, uzet ćemo njega. Kaj još tu sve? Uzmem inženjera ćemo. Imamo i ovog marmuna. Ok, nije loše. Da krene sad ovo, ajde. Tako. Krenut ćemo sa inženjerom. Sad samo da uzmemo, tako da uzmemo sentry gun i super. Da malo sad uzmemo ovo. Dakle, sve super. Fast engineering. Ok. Samo to. Samo sad dobašmo paric. Da uzmem ja ninju. Uzmemo ninja disciplinu. Tu meni gej šalje balone. Sad ćemo mi tebi da pošaljemo. Sad samo ćemo spavamo. Spavaj! Idemo! Spavaj! Spavam. Sad ćemo moji ove. Spavamo! Spavaj! Uza! Osveta. Zato što on meni šalje. Tako mi dobijemo ovo za parice. Samo da spavamo. Tako sad dostamo je. Ako se on sad tu malo bori. Još ćemo pošaljemo još jednu turu. Zato što on je meni slao. Neka se nauči lekciju. Ne sam malo ljudi da skupimo pare, da upgradeamo ovo. Imam za wizard sad. Sad ćemo malo žuti da spavamo. Kako mi to kako ja volim to da smaram, tako vidite ovo. Vidite kako idu kao metak. Znači kao metak idu. Tako su brzi da... I idemo. Poslali smo još malo. Opa, vidio nešto za ninju. Pa im imamo, ali on ima tier 4. Ja nemam tier 4, ja imam samo tier 3. Evo gledamo cijelog inženjera. Sad ćemo uzeti ovog čiču. Njega ćemo ovdje. Sad upgradeali. Biomik boomer će da upgradeamo. Što je to zakon. Još malo pa ovo privodimo kraju. Sad ću nešto... Ovo ljudi. Ovo vidite ovi zadnji. To kad pošaljete ubica. Kao malo da skupimo pare. Gledat ćemo ovog boomera. Kidiši. I odbranio se laganica, čovjek. Imamo ovu moć.
Evo, turbo charge. Sad još nemam turbo charge. Turbo charge košta. Sad ga imamo. Ćemo meni G da šalje ovama. Meni za malo ovo da uzmemo. Znači skupimo 2000 nam treba. Onda spamamo balone. Čisto ono. Možda budemo pošli cepelin. Ja baš puno dobijam sad parice, tako da ono super je. Samo da gradamo ovo, super sad. Još i grape shoot, samo da dobijemo malo pare. I onda smo full. Sad smo ekstra. Šta bi bio? Sad ćemo skupimo malo pare za cepelina. Vreme da šaljemo. Najbolji smo. Kako je gej, brate. Znači je znao da ja ne mogu da ovo odbranim i sad on namjerno to šalje. Pička. Wow, kakva pička, ljudi. A da odigramo još jednu rundu. Znači, ovako nešto baš mrzi kad mi se desi. Zato se uvijek bojim da uzimam engine i te takve klase zbog ovoga. Da uzmeš nešto. Skupljam pare da unapredim, kako se zove, ninju. Ready to go. Njega, nikoga još da uzmem. Uzet ću nekoga jakog. Da uzmemo opet ovog sa bumerang. Sad imamo energiju, da uzmemo četvrtog. Ima veze. Da li ulazimo s nama? Tako. Sad šaljem ovo da bi dobio što više parica. Evo ga su sad ovi. To je samo spam. Spamaj. Ovo sad spamam da bi dobio što više ja parica. Da dobijem što više. Tako, sada ćemo dobijati malo više. Ćemo jednog čiču sa brodom. Stigla mi poruka. Napravit ćemo još jednog ninju ovdje. Imamo ti parica za ninja disciplinu. Sad
Ovo moramo da krenemo grape shoot da uzmemo. I da njemu pošaljemo jednu ovu stranu, samo da bi dobio malo više para. Žuti, žuti je iduci. What? Locked. A, na ovim mapi sam izgleda mogu da sve. Sad ne može. Što nemam upgrade-ano. Sad skupimo malo parice da bismo uzeli Destroyera. Dok idišemo. Tu naravno double shot. Sada krenemo skupljamo pare. Možda bismo mogli skupimo pare sad da uzmemo ovo. Ajde skupimo za to. Region. Sad tako. Piju. Kako ovo skidam, ovo naše. Ne znam što nam niko uopšte šalje to. Sad ću ja njemu da pošaljem. Skupim još malo parica. Sad. Go. Ništa nismo uspjeli. Sad ću nama pošaljati Zeppelin. Sad ću ja malo da spam ovo da bi dobio što više para. I sad je vrijeme da ja njemu krenem da šaljem. Evo kad Zeppelin, moraš malo skupim para. Ajde brate, još 3000 mi trebaju. Ne bre, bedi ti. Zeppelin! Fuck, ne to sranje, uvirite ga! Dolazi još jedan Zeppelin. Uništili su ga. Lebato. Jaki ovi. Zato meni bude postalo ovo crveno. Ja sam izgubio. Lol. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao.